mhlambe ungangivezela nje ukuthi udaba liqale nini ukwenzeka nokuveza futhi ukuthi kahle kahle isivumelano senu kwakuyini sanoma sasikade sithini before nje niqala ukusebenza. Ukusebenza kwethu kusiqale ngo-2018. Yeah. Kune-album yami abantu abaningi bayazi ukuthi lokhu ngibiza ukudala. Yeah. I-album engiye ngavelela ngawo kakhulu ngisho emsakazweni fika nako Cape Town nasey'ndaweni nje ey'hlukahlukene. Yeah. So ukusebenza kwami ngangumuntu oyorekhoda khona suka kwesinye studio esincanyana. All right. Yeah, so ngafonela omunye wabaculi-ke esisebenza naye osedumile-ke manje ngizomlekelela ngaleso sikhathi. So wami-director-ke kuleya ndawo athola ukuthi-ke vele uma ngixhumana nayo le nsizi iyangazi le ngiyosebenza nayo. Ngifika khona ngumuntu oyishayelayo kuyinsimbi noma nganginesikhathi esincane ngiyithembile into enjenge-bass guitar ingostini into engangayazi i-keyboard. Yeah. Yeah. So uma ngikhula futhi bese sikhuluma ngibe nokuthi yazi ngiyifuna ikhampani ngiyamdinga umuntu ongangineka because umsebenzi wami uphandle. Yeah. Abe umuntu ongathi uyanqabanqaba ngesizathu kodwa sokuthi kwase kunama-complaints athile ukuthi udle imali ey'thile zabathile or abathile bamimali ethile emva kokusebenza. So ngathi mina okay kulungileke futhi ngizothanda ukuthi lokho ngikuphuze ngami uma ngabe ukuthi kuyide khona. Yeah. Uma ngabe ikhona indlela ukuthi singakhulumisana sisebenza basho ukuthi akulula ukuthi avume ngoba ngangakayifani nalezo zinto okwakumele siyifane uze wavuma after esebona ukuthi kuyasebenzela. Yeah. Yeah, ngazenza ingoma ey'mbili badala estudio singakavumelani ngokuphelele ongokusebenza. Sekukhona ukuthi hayi Sizwe ngiyakuzwa ngiyathanda ukusebenza nawe ngendlela engibuka ngayo. So uthe makukhula-ke lapho ngafica kunabanye abantu vele ababevele besebenza kuso studio. Mina ngumuntu-ke osebenza kakhulu nangey'nsimbi kwezinye izitudio. Mina abantu vele abakholelwa kimi ngaleso sikhathi. Okwazekayo futhi ukuthi uma ngathiwa sengishintsha indawo yokurekhoda nabo bengashintsha ngoba khona abafuthi namanje abazi ukuthi uma kufike mina endaweni ethile okusho ukuthi khona into engcono engisuke ngithi. Yeah. So ngisebenze kanjalo mfowethu bese sigcina siba nokuvumelana-ke la asethi khona yena no mfowethu ngicela ukuthi sisebenze ungakhathazeki. Ngicela ungincede kunabanye abathile abancane ukuthi abanawo amandla ukubhadala abadlali bey'nsimbi ney'tudio nangabo. Ngicela ukuthi wena kube wena umuntu ozongisiza esayidini elifana nalelo ngizokurekhoda kwi-album yakho. Lolu daba ngake ngalichaza kweminye imisakazo emikhulu kancane kodwa ngaleso sikhathi izinto zayingakabikho ukuphambana ngasihamba kahle. All right. Ngifuna ukuthola la ukuthi ngesikhathi ethi uzokurekhoda nokuthola nje futhi ukuthi njengoba mhlambe nase nivumelana ukuthi niyasebenza kahle kahle iyiphi role akade eyidlala emculweni wakho mhlambe ubekusiza for ukuthi noma ubekusiza ngerecording mhlambe kuphela noma ubekusiza mhlambe ngokupublisha umusic wakho noma nokumanage umculo wakho mhlambe like kuma digital stores mhlambe izinto ezifana no Sambro kanje. Into engayisho futhi sayini ngalokho uregister Sambro mina ungithole ngivele senginesikhathi ngicula. Yeah. Kunelinye ithuba ngilisebenzisa vele iSambro sasesivele isikhathi siyazi. Angirejistile khona kodwa ngase ngithola indlela enqamlelayo esayidini ukuthi ukhona okunye kwakhe akwaziyo ukuthi angakwazi ukwenza ngaphandle kokuthi uyifile eSambro lesikhathi. But ukurejista i-album yami le esayenza naye ngayiyela mina eSambro ngiregister. Makukhuphuka indawo beyidlala emsebenzini wami umculo online ku-YouTube njalo njalo. Ukuthi
ngithumele emsakazweni i-email yakhe noma yecompany. Nazo nje izinto engathi ngingazisho kube ukungirekhoda kodwa ngaphansi kwalesi sivumelano lengisisho ukuthi isivumelano sami naye sasithini. All right, so okusho ukuthi ngesikhathi nisebenza ngifuna ukuthola nje la ukuthi wayekusiza mhlambe ngokufakela ingoma online, mhlambe ukupublish umsebenzi wakho mhlambe ku YouTube. So kwi-recording mangabe ngoba unestudio, angithi unestudio, then mangabe ne record i-album, sasikade sithini isivumelwano kwi-album enanikade ni recorda yokuqala nje? Igama kamfethu lathi sisazoyikhuluma leyo kusayina, kuzofika amaphepha thizeni okumele sisayine, kodwa asiqhubekeni sisebenza. All right. Phepha kwaze bayofika-ke isikhathi sokuthi-ke ugcina kungenzeki lokho, kodwa sesisebenza nje impela kahle. Ingekho inkinga ukukhombisa ukuthi hhayi yonke into ngiyibikela yena, naye ngokunjalo uma kukhona okuthile okwenzakala. Kahle lezi zinto uma sikhuluma ngazo namfethu zimbili, umculo wami yestudio sakhe. Ngikuzwa kahle mfo, ngifuna sambe nayo vele ngaleyo ndlela. So okusho ukuthi umculo wami khona yestudio sakhe engaphelele ile umculo wami naye, ephelele lesokusebenza estudio sakhe ngokusiza abanye abafundi. Okay, futhi sivumelana sasithi uzosiza abanye abafowethu mhlambe ngokudlala iginci bese usebenza ngaphansi kwestudio sakhe. Yeah. All right. So ngapha kuma digital mangabe ekufakela ingoma online, mhlambe bakhona amaphesenti ayekade eyakuyena mhlambe njengomuntu ongathini mhlambe kuyena okusizayo, noma ke sithi njengomuntu mhlambe okuphethe mhlambe noma sibeka kahle ni kanjalo, mhlambe akhona namaphesenti ayekade ewathatha mhlambe engomeni zakho noma mhlambe kwi-album enanikade ni record kokuqala, noma mhlambe wayekade mhlambe amaphesenti akhona like okay ngoba usebenza estudio sami ngapha ekudayiseni kwa-online mhlambe imali yakho uzoyithola yonke, but ngenxa yokuthi usebenza estudio sakhe mhlawumbe uyasiza amanye ama-artist. Lapho mfowethu kwasuke kwenzakala khona umonakalo wokuthi kahle kahle lasi kuphi, ngoba mina since ngalinda amaphepha ayesho ukuthi izinto kahle lapha enye into engingayisho mfowethu, beyiseyikhonyana lento ukuthi sithathana njengabafowethu ngendlela besisebenza ngakhona. Njengoba ngafika ngumuntu onabantu bami, yabo, ngamfihla nabantu bakhe ayevelezela nabo okumele ngisebenze nabo. So nje bese kuyileso simo esithile esikanjalo. So lento yokuthi kuze kugcine kube khona ukungaboni ngasolini ilokhu ukuthi yabona njengasemsakazweni. Yeah. Mina umuntu obesebenzisa uline osemsakazweni ukuthi ngicela ningi-checkele ingoma yami lapho, ngizothumela ingoma yami ngelanga ukuthi yeah, ngicela ningi-checkele. Number 2, uma ngabe kumele ngibe ne-interview ethile ku-TV, mina umuntu obenza lokho. Yeah. Number 3, ngiqashiwe somewhere, mina umuntu ofuna axhumana nomhlelo omcimbi noma umhlelo omcimbi bekhuluma nami ngimazise naye. Kodwa akhombisa ukuba umuntu ongekho kakhulu ey'ntweni ey'fana lezo. Uthe uma eseyibona lento ukuthi iyasebenza and ngiyaqasha imali iyangena, wayese ekhuluma sakudlala ngayo. Yeah, ngilalele ngifuna sibambe nala ukuthi ngaleso sikhathi usenze i-album eyodwa noma usurekhodile amanye ama-album? Ubulise sikhuluma nge-album, ngicabanga ukuthi kwangesibili kwi-album eyathandwa kakhulu abantu benengoma ethi iqolo lami li-fresh. Yeah, ngiyakhumbula. Futhi engingakusho ngathola omunye wabafowethu oseqenjini elithile lezepolitiki obengumngani wami owathenga i-CD yami. Wangithanda kakhulu, kwaba umuntu vele ozohleze ngifake emcimbini ekhona. Yeah. So manje ngifuna ukuzongena ngenxeba, yabo, ngapha uyimanager yami ngapha kangisiza ngalutho. Yayizo lonto leyo. Ngapha uma ngihamba nama-event ufuna lokhu okuncane ngikutholayo kulama-event engiwatholayo. Ilapho ke suke sahlasha khona, uthe suka lapho wayeselwa ngomsebenzi wami.
seqala-ke sengibamba ngophondo sekukhona iy'nto ey'thile engavezwa kahle emsebenzini wami. Kunelinye lama-albhamu engalenza after leyo albhamu yami leyo engakaze ngize ngiyiphushe nami. Ngesimo sakho ukuthi yaye ngekho ezingeni futhi wayekhulumela yena ukuthi leya nto wayenza ngamasibungu ngoba wayengaphathekile kahle. Into yayengamphethe kahle yiyo le ngikhuluma ngayo indaba zemali. Le ama-event. Yeah. Alright, so mina ngamthumela i-message ngathi uma ngabe uthi ufuna imali yini yebo khona ngiyakuzwa bokhuluma sakudlala ikho into ongayikhuluma sakudlala because mina nazi siyasebenza serious. Okusho ukuthi lento into okudala uyiplana noma uyibuka because bengutshengisa ama-post ngina nama-proof waleyo mcimbi leyo ngoba ayikho into engakaze ngiyisenze ukuthi ngangiqashwe emcimbini othile ngingake imicimbi engayithola ngiqashwe nokhuzane ngiqashwe noduma kahle ngiqashwe nomthandeni. Wayibuka lento ukuthi yazi umuntu uyakhula kasekho kuleli izinga bengiyitshela ukuthi mina engaba kulona. Yeah. So ngifuna ukubheka la ukuthi niyaqhubeka uyarekhoda amanye ama-album nakho sefuna imali yama-event but akukho enikusayinile okushoyo ukuthi okay ndoda njengoba ngikurekhoda la nama-event nakhona ngizodinga imali. Kuhamba kanjani ngakulelo side? Ekusayinini uyena umuntu engamlinda kumele afike namaphepha athile ukuthi mina ngikwazi ukusayina. Yabo ngaba ukuthi mfethu noma ngabe kuthiwa wayethatha isikhathi sakhe esithile sokuthi ufuna ukucheck ukuthi into ethi iyasebenza yini kwangeke kuze kufike kuma-albhamu amathathu ngoba ngikhipha ama-albhamu amathathu ngaphansi kwakhe. Alright, mhlawumbe omunye umuntu uzothi qhawe njengoba wawukade urekhoda e-studio sakhe yena njengomuntu obuya abe ne-studio ne-record label because kwesinye isikhathi kuba izinto ehlukene. Mhlawumbe umuntu osuke ne-record label thola ukuthi akanaso i-studio yena mhlawumbe umsebenzi wakhe ukuthi ekhiphe imali eyokhokhela mhlawumbe i-tax studio okhokhela emabhozeni wamashinga record ukuthi lo egg record. Mhlawumbe i-company vele siyazi ukuthi mangabe umculo ngaphansi kwayo leyo company iyona esuke inamandla yokuthi iphethe umsebenzi wakhe mhlawumbe ngokweyivumelwana. So awucabangi ukuthi mhlawumbe lokho wayekwenziswa ukuthi wena urecorda e-studio sakhe ilo ama-album mhlawumbe akakukhokhisa ukuthi urecorda e-studio sakhe. Kunento engifuna ukukhanyisela kahle kuyo mfuthu engicabanga ukuthi mhlawumbe wena ungayibuka ngenye indlela noma khona la sikuye sithi ukulahlekelana khona. Alright. Lafana besiphethwe sibabili noma ngathi sibathathu ake ngisho ukuthi sibathathu ngoba maningi amathi sengawafice ngaphambili kuna mina ngifike kamuva kodwa amathi sengawaficile yebo khona ngitshela ukuthi wendoda thina namanje sisefulile ukusebenza la kodwa sazi mhlawumbe wena ngeke kufane nakithi kwasho ukuthi-ke nami ngiyindoda ethanda ukuthi iyiphuvele ngokwayo angisho umuntu othatha into eyinziwa bethi yabo. So ngibezele kuthe mase kuqala kukhona into ey'thile ezenzakalayo ngimtshela futhi nani ukuthi ziyafika zona iy'nkulumo kimi yazi kanje kodwa mina njengendoda angiyindawo asiqhubekeni sisebenze. Yeah. Yena la isuke sakhlasha khona la sebamba khona umsebenzi wami kanga ukuthi azangitshele aphinde futhi angifunele imali. Ngiyabona nje futhi uma ngabe uzoyibuka ngenye indlela lento okay kulungile noma ngathiwa kukhona indlela esasibizana ngayo imali ayifunayo yani umbuzo wami lo imali ayifuna kimi engakaze angitholele neyodwa i-event yazi futhi ngeke ngahamba naye saya komunye umngane wakhe one-studio ocula umculo anganoma ngizothi ipiano noma yini ngiyofaka isigini kuleyo ngoma akaze ngize ngithole nje isenti but ngagcina ngilindile trial umjito uzobhadala umuntu onemali kuze kube imali. So manje bese ngisetshenziswa ngaleyo ndlela leyo ukuthi hayi uma ufuna umuntu ukhululeka izole leli shop wethu yeah lo mali angizongithola istudio sakhona se-Newtown ngiyasazi yabo. So manje lento ngendlela eyenzeka ngayo uyabona ukuthi ngathi ngizorelease i-album lokugcina mina ebusuku kwakhona sasimixa simastera leyo CD
kwaqala kwaba iqembu ama-LND wona afike lapha ukusebenza kwawo asebenza nami angithatha ayikulula-ke uma kukhona umuntu wangakithi usebenza nale ndoda shuthi umsebenzi wethu usezandleni e-right yayizona lento engisho futhi ngiyabona ama-LND akhipha i-date early ngikhumbula kahle ayethi yazolontsha ngomhla ka-31 angisazi kiphi inyanga kuse-early kusasele inyanga yonke awangaqeda umsebenzi wama-LND ama-LND ngo-2 ekuseni ngitshela ukuthi ayese-student mixer mastara umsebenzi okumele ulontshe ngazo i-31 kumele kusuke lapho kuyogaywa so mina esinye seyizathu engisifelayo yiso lezo ukuthi ngangikhulumela abafana bangakithi ukuthi phela manje abantu ba-complaina kimi manje njengoba bazi ukuthi ngisebenza nabo ngiyenzela lento yenzayo yayizo lento ngishoyo ukulimaza even nami igama lami ngoba kuba ngathi lento siyashomana nami ngiyabona yabo yeah because ni-artist ngapha ukuthi ngisebenza nabo kusho lutho lokho kodwa ngapha ngi-artist kubukeka as yena ufuna ukuphusha leli artist lakhe uyayibona lento ukuthi kungikhandela ubuthi ngiyabona yawuqinisile yeah ngikuzwe yabona kuhambe kwahamba kwaze ukufika la ekutheningi ngesekuthatheka iy'mali zabantu iy'mali zabantu uyithatha kanjani ngikuthola lokho nami ngumuntu osezophuma ekhampanini kodwa ngangakabi nakho emqondweni wami ukuthi ngizophuma because lokho yinto esayidicide nje sikwi-meeting ithi madoda la kahle kahle besivele singasenayo indawo lokho salithatha ngalolo suku sengithola ukuthi ngabathula abathile obekufuneka ukuthi bedlalele emsakazweni thizeni bekhokhiswa okuncane labo baculi labo indaba kenisika ngakho njalo ukuthi ngaziwa ukuthi hayi le ndoda le mina nawo si-closed kanje sisebenzisana ndawonye and into eyenza ukuthi bengithintela abaculi ingoba kasabaphenduli babemfonela ifoni angisayibamba yabadrobha yabathethisa uma ngabe bembhalela WhatsApp ebablutika yayizwa lento ngisho futhi zocela futhi sime lapho kwamanje ngoba kuningi kakhulu khona angeke ngubeke konke njengamanje alright ngifuna ukuthola leyo ukuthi ngibone enkulumeni yakho uveza indaba yokuthi kule album wathola u500 so mangabe uthola u500 uthola kanjani mhlambe uyakutransfera ku bank account yakho o mhlambe imali edayiswe ialbum uyabona ukuthi okay album yami idayise imali engango500 lapho mfowethu angisakhumbuli noma ngishaya kodwa sathi babili into engine-proof ngayo sathola ama-500 kwakuyimina nongiga wayekhiphe i-album yakhe yayithi ubaba kaBoy ngoba nami lokho ngakuthola ngoba ungiga ezinye zey'ngoma zazenze khona emashini if ukuthi uyayicabanga leyo album kwakumixiwe ezinye ingoma sazenza ngapha eTrack Studio ezinye sazenza ngapha yimi-ke le nkulumo-ke yokwazi ukuthi ungiga kahle kahle naye uthole emalini ngikwazi as umuntu engisebenza naye ngomshayela isigidi so nje lokho kuyiqiniso mfethu elimsulwe ngeliphikiso lena-ke yokuqala esayisebenza naye hhayi lapho mfethu abe nginamanga ngaze ngishiyisele so yini ekwenza ukuthi usebenze ku-album but ungabuzi ukuthi ayibafu ngoba sifakile iy'ngoma online kanti imali iphuma nini imali yama-streams iphuma nini ngisho ukuthi uma uzothi yanaka kulesa sikhathi 2018 yebo khona lokho kudala kakhulu but beyingakabikho kahle lento yokuthi kunemali laphaya yayizwa lento engishoyo ngiyabona emqondweni nje bekukhona as long abantu beyitholile ingoma uyabona mhlawumbe ukuthi nje awunaka le ama-CD kuphela uthothi mhlawumbe unakela le ama-CD kuphela so uma isikhula lento isizivela nakubantu abathile because yonke ungibona ngathi ngumuntu oveza lolu daba manje ngiye ngenze research athi mina ngicabanga ukuthi ukubhadala komculo akusikhona ukuthi uyi-million kuphela fana ngabe kusuke enani elithile noma ngabe 200 mfowethu kuleyo mali njengoba ngakwazi ukuthola leya 500 if ngicounter from i-album yami yaphuma ngo-2020 nango-2018 akumelanga ukuthi ngabe namanje angiveli lutho so kuwonke ama-album osebenze ngaphansi kwakhe wathola u500 nje kuphela
angithi album yami laphana engathi mhlambe ngikhuluma ngemali ebonakalayo. Ma-album ami ngoba ngisho ukuthi ka-2018 angitholanga next le ngagcina ukuyi-release after le engikhuluma ngayo kwa-500 saze ngithole next futhi kuma-album amathathu mina ngathola u-500. So uyambuza mhlambe ngasekugcineni kuleyo yokugcina i-album ukuthi noma mhlambe nalapho okade ungakaboni ukuthi mhlambe kukhona wawungakanaki ukuthi mhlambe khona imali ezikhona kulo msebenzi wa online. Beyazi-ke mfowethu lapho angisakhumbuli noma beku-last year noma beku-last of last year. Ngiyamfonela ngiyambhalela futhi ku-WhatsApp ngiyambuza ukuthi njengoba laphana kulezi zinto zokudownloada kuhlala kuvele noma kungeke kuvele into ethile akukho nokunye sekuwe kwavela nakhona emva kwesikhathi eside sengibona ukuthi le ndoda ithule yazi yabo khuthaza abalandeli ngaliyana ukuthi baqhubeke bedownload umsebenzi ukuthi bewudlale kodwa khona sekuseduze ukuthi bekhona okuvelana ukuthi mina akunankinga ngizobona ngawo ngikusho-ke lokho manje sengiphumile kuyena ngisekho. Usumtshelile noma mhlambe ukuthi usuphumile noma uvele nje uphuma kwethu futhi asimananga sahamba elangasese saye straight sahlala phansi sakhuluma savalelisa. Alright, so wena umbuza lo mbuzo vele awusekho ngaphansi kwekhampani yakhe. Kwekhampani yakhe yayibona lonto leyo ngiyambuza-ke sinto lokungilindile indoda izongitshitha ukuthi hayi wendoda kukhona okuvelile lapha nokukaza. Angithi namanje ngimbuza lento ngaphansi kokuthi senginolwazi lokuthi khona into ethula sana ngabe sengiyitholile. Bakhuluma ngixhumane nabo engibaziyo mina ukuthi bazi kabanzi ngalento bayangitshela ukuthi hayi wena khona ngabe unemali akwazi ukuthi ngathiwa unama-viewers amangaka kodwa ayikho imali osuyitholi. I-YouTube ibhadala kancane ukudlula amanye ama-app. Alright, mhlambe babe bechecka laba besho mhlambe babebona ama-streams angakanani or mhlambe wena wakade ekhona yini ukukubonisa ukuthi unama-streams angakanani ubungaboniswa lutho nje mhlambe ngangena ngizibonele mina ngangaboniswa yena wakade uyingenela wena ngangena ngizibonele mina. Kuthe mangabe kukhula futhi sengithola nakwabanye abafowethu ukuthi bayakhala ukuthi umuntu phela complaina kimi as umuntu ongazi ngisebenza naleya ndoda kwaqala kwangavela ukuthi angisekho lapho but abaningi baya ngokubona ukuthi hayi engathi awusemningi nje lapha yabo. So umuntu uma ecomplaina kimi becomplaina as ngisasebenza lapha engazi ukuthi angisekho lapho ila ngithole khona ezinye zey'mfihlo ukuthi hawu kanti sibanibani naye kulesimo lezi nami engisinothisa kufanele ngiqaphele nami lento baningi abanye abathula abashaya ama-millions lapha nama-views so kodwa uma uthi yalandelela ngaze bethole ngisho isenti. Yabona nje uma utshela ingoma le phakade lihle eyishawa impela isigidi ngiyabona kodwa akaze athole ngisho isenti wakhala waze wayijulisa naye uphakade lihle wayengaphansi kwekhampani wayesebenza khona. Hayi kulungile bafo. Ngiyajabula kakhulu ukukhuluma nawe ngethemba ukuthi mhlambe abanye bazokwazi ukuthi bezwe mhlambe istory sonke siphelele because ngiyazi ukuthi kuFacebook ubungeke ukubhale konke kodwa kule nkulumo esibe nayo ngiyethemba ukuthi abantu bazokwazi ukuthi bezwe mhlambe okuningi. Ngisazama indlela yokuthola naye ubafo lo amashinga ngizwe ukuthi kwenzakalani lithini mhlambe iside lakhe. Kuyezwakala futhi. Alright, ngiyabonga kakhulu. Siyabonga. Bafowethu nizwele ke sikhuluma nomculi Maskandi okuyijonge elihle echaza banza geqa magula echaza ukuthi kwenzakalani since sibone ipost yakhe lapha enkundleni zokuxhumana ekhala ke ngowenzeka kwi record label eyaziwa ke
ngamashinga record. Bafethu ufisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho ukuthi nicabangani njengoba singakalitholi iside lakhe ke mfowethu Sibiya sozama ukumthinta size ukuthi ngabe lithini lakhe iside after ukuzwa lesi story.